hayırlı saatte bulsun inşallah. Şuna göre Nuh Aleyhisselam'ın kılgan duası jirge barıp gitgeç Rabbi enzilni munzilen mübareken ve ente hayrul munzilin diyen bu jirni Allah Teala bizge mübarek kılsın inşallah. Tanış nigiz kılsın, hayırlı nigiz kılsın. Kıyametke kadar dinimizge, milletimizge hizmet itetirgan, ecir sevaplarga erişetirgan nigiz bulsun inşallah. Hem bu kararlarga erişirge yardım etken kişilerge, bu tizilişte, remont işlerinde yardım etken kişilerge Allah'ın rahmeti yavsun. Allah Teala iki dünyanın bakıt saadetini birsin, ecir sevaplarını Allah Teala birsin. Üzerinizde anlıyorsunuz, Moskova ortasında bina yasarga jingilgene bulmayın. Lakin Allah'ın yardımı bilen Allah'a şükür bana mümkünlüğümüz bulup bara. Menip körürge buldurasız. İşte tağın iki katta 8 klas baranda. Zor klaslar her etajda ikişer bedrefler var. Hatun kızlarga, erlerge bulsun. Astagı katta, sokolny etajda elanda tağın kuchnya, mında stolovoy, meclisler uzdırırga da mümkünlük var idi mında. Anda tağın bir zor, tege binadağı meçhti bir şekilli, onlardan zorrak da tağın bunu fonksiyonel yaşamda zal dip aytırga mümkün, namaz okuturgan, dersler okuturgan tağın bir zor zal bula, sokolny etajda. Şuna göre Allah'a şükür bu günlerge eriştirgen Allah Rabbimizge hamdü sena şükrana bulsun. Allah Rabbimizge şükür şimdi işlerini Allah'ın yardımı bilen başkaruğa sebepçi kılgan bizni. Şunay birgeleşip işleyimiz. Şuna göre hazır indi biraz ezgine 5 minut vakitlerimiz var. Hazretlerimiz de bunda bir neçe Kur'an Kerim ayetleri okup dua kılıp başlap onları biz şeylerini başlarız. Girgen konağımız indi sizge bizi matur sözlerini onları ciddi kere anlatırsa yarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. Yara birer söz etirge tileseniz, rahim etiniz. Ramil Hazret Alauddin bizning Moskva ülkesi muhtasibatının yetakchisi. Hazret rahim et. Xudoy Teala'nın rahmeti bilen Allah Teala bu orunda nasip etken bizge barımızga da görüşürge. Bu yerde görüşülerimizni de bizden Allah Teala bizden bu dünyaya kelgençe o bizden takdirlerimizge yazılıp koyulgan bulgan. Şuna göre biz atabız Müslümanlar Allahu Ekber deybiz. Çünkü kütmeyene tırışsak da, kütmeyene özümüzün din kardeşlerimizin çakırıga tırışsak da bu yerge, bu vakitte imen şu yerge ama kübisi çakırgan kardeşlerimiz kaysı bir sebepler bilen kilelmediler bu yerge. Biz baramızda kildik elhamdülillah. Şu minutta, şu urunda biz görüşürge tiyişli bulubuz. Bizden takdirimizge yazılıp koyulgan bulgan. Bilesin. Ol yuk kagına tügül, ol narsa yuk kagına tügül, her bir narsa hikmet. Bu dünyada случайный narsa kirekmegen narsa biz kaysı vakitte yaşladığımızda kar yava, buşkagına yava deybiz, ama toydurduğunda zili yangır yava da mı? Ol buşkagına tügül, tikmegine tügül. Tağın bir narsa kıskagına bir söz narsa etesim kile, bizim mündakimiz barımızda elhamdülillahi Rabbil alemin Tatarlar, direkler deybiz indi da mı? Elbir Hazret küp yakşı sözler etti, Tatarlar torunda da mı? Ben tam bir şimdiki işinizge çiregisim kile şimdi narsa, 15 asırda, 15 веке. Rus tilini açan bulama, потому что bizim bunda kasımız Tatar tilini anlıyor, kasımız Tatar tilini anlamıyor. Ruhsat verseniz Rus tilini açan. Петр Тафур в 15 веке писал. Это испанский путешественник, это не татарин, это не я говорю, это я не пишу. Это он пишет, Петр Тафур, 15 век.
византийских рынках раньше рабами торговали, людьми торговали. Если в византийских рынках встречался татарин или татарка, они стоили 3 раза дороже. Это 15 век, это Петр Тафур пишет, это не я говорю. Ясно? Значит, почему давали-то? За одного татарина 3 давали. Şuna göre tuğanlar bu nerseni işekizlettiniz, bu sözlerini. То есть bir tatar tırgan içkişini. Nige? Turuluk için, tırışlık için, batırlık için. Вот, bizning için, то есть в 15 веке давали 3. Поэтому помните об этом. Тем более mena bizning abistaylarımız. Ne desek, siz milletni, siz aileni terbiye kılasınız. Bilesiniz mi? Bütün dünya sizin kulunuzda. Вам подчинено все. Потому что вы воспитываете наших детей. Вы воспитываете наше завтра. Поэтому мудрецы говорили, если говорили, вы хотите увидеть завтрашний день народа, посмотрите на сегодняшний внешний вид их женщин. Şu an küre tuğanlar Allah Rabbul Gizze hayırlı izgi amel ibadette bulup Elbir Hazret etti bizim milletimiz elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizim vatanımız şimdi mümkünçilikler bile. Şu an küre tuğanlar bu yüzümüzün televizini, yüzümüzün dinimizni Allah Teala şulay saklap kalırga nasip etsin. Balalarımızga tapşırırga bizden Allah Teala sırar la ilahe illallah min sine verdim diyer bu taşını. Kayıttın sin diyer. Niyetimiz ol vakitte. Anlattım, vakitim bulmadı diyer biz. İle dünyanın uzası kuzuk diyer biz. Dünyanın uzası biz bu vakitte yerden vermez. Bizim en dehşetlikini biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi, en ağır kenegi sizin alında dedi. Bu dünyadan indigine ağırlık bulsa da bizge bu ağırlık değil. Bu ağırlık imez. Bizim kıyametimiz var. Kıyamet gününde yani yüzümüzün canımız, yüzümüzün tenimizni ayıplar, bilesiniz mi şimdi? Вот это будет страшный день. Tenimiz canımızın ayıplar. То есть tenimiz ayıplar canımızdı, canımız ayıplar tenimizni. Bana şu sınavga hazır buluğu için. Bu dünyada biz bana yüzümüzün milletçiliğimizin saklap kalırga deyiz, dinimizin saklap kalırga deyiz. Yüzümüzün balalarımızga şol hediyeni, şol bületni biz Allah Teala sırar bizden, anın turunda da. La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen sözlerini balalarımızga, anıtlarımızga tapşırıp kaldırga deyişli bulabız. Hazret bik küp rahmet yaşkan için Allah Teala kabul etsin yurtumuzni. Elhamdülillah şula dinimiz Moskvada üskep bitirilsin. Bizning halkımız bik kıray halkı tugul, bizning urtan halk, Moskva tüzgen halk. Benim soramaklam sizden sorav. Benim tarihi, Tatar tarihi, din tarihi Moskvada kichkinagina ekskursiya etmakam. Kitabız bizning konaknamı, anargamı şop тоже anlasın. Потому что мен хочу экранга kichkinagina aytırga, что bizning halk munda konak tugul. Biz tüzgen bu hükümetni biz halk şunlardan inşallah işte bizni bilirge, biz bit kübese bizning niyemiz, mana причинабыз нәрселер bizne nasar turabız из-за того, что bizning tüplerimiz kafe говорят, satның tamırı bolmasa жемиші yaxşı bolmay. Tamırsız halkның bizning tamırlarını üzdüler, tamırımız yok. Если tamırımız yoktur, ol ağaç bit каждый жилге Allah, şunlarda tam birge kerek bir tamırımızны bilgeć, Allah Teala da yaşlarımızdan yerde bizning bit küp tamırlarımızdan kiskelegenler. Şunlardan kerek bizge küp yaxşı, mana men de aytmaklam, исторический atalar общество российское, bizge kerek исторический общество татар халкын. Bizning халык kase bu devletni, kase bu şäherni tüzügen. Da biz munda kilmedik konaka, bizning han Üzbek bergen yarlık knes Иван Калитага bu şäherni tüzerge что bol правил. Şundan da как бы bizning Борис Годуновлар имеет töplerin, tatar töplerin, Петр Первыйның әнисе töpleri tatar halkından, Иван Грозныйның әнисе töpleri tatar halkından,
Нарышкинлар, Суворовлар, Тургеневлар, Карамзинлар, князь Юсуповлар, ол бүтінісі татарлар, бұл цвет российской нации, Тургеневлар, ярты бақсан қастары халық, қасым гордятся, рус халқы, аның төплері каждынікі татар халқы шынардан кері бізге көбірек тарихыбызны, біздің халқыбызны білерге. Каждый халқыбыз мында ол бетіне келгендер, алар мында қонақ кебек келмегендер, алар айталар емеш, как бы он пришел сарды, арда нәрсе ол біздің дәулет мен үкімет болмаған жоқ. Алар мында, значит, туғандар, үскеннер, біркән келмегендер, алар мында туғандар, әби байлары мында болған. Бұл дәулетте, бұл шәкәрді шынардан. Мен пока, наверное, да, сөйем, менің бір бар краткий экскурсия, біздің татар халқын ешеген мында несі қайдан тұрған, көп мәмәтсілеріміз болған, қайда болғандар, кемдер түзіген, чтобы халқымыз білсін, мында да біздің елде ғасырдан 20-ден көп мәтсілеріміз болған. Шордан, вот, шол тарихымызда әкіріңе білсек, әкіріңе бізге чиновниклар бәнде яқшарақ сөйлешерге, и как бы, да, как бы, вот перепись населения, мана бұйылныңызды, біз аны 18 еліне көтердік, Рустам Абулян, да, как бы, перепись населения, он көп нете, біздің числоға, это же каждое соотношение. Оказывается, перепись населения, білесіз, Мәскеу дәулеті татарлардан алған, ол айта болған сочная запись. Татар халқы уже 13 ғасырда перепись шли болған. Московское правительство просто оно взял и немножко, как бы, да, начал уже более обновлять. Без рушарда там тарихымызда, значит, біздің төтләрбіз переписке много выделял отношений, шуны берге керек. Значит, ол бізге көп мәгнәсе. Шунардан айтам. Біздің перепись мына 2010 жылны 149 000 татар кешеләрен күрсәтте. Рус кеше 9 миллион или, по идее, ол ни в какое соотношение не входит, по идее, да, даже качан болды бу дөньяда Лужков Юрий Михайлович, ол да айткан 600 000 татар халқы дейіп. Это официально, кеше это касыр, да, официально. Шарға тамит. Біз когда будем знать реальное количество число, это число, значит, налогоплательщиков, кемнер акция тюли, кемнер бюджетно заполняет, значит, мы имеем полное право не только ходить попрошайничать, а требовать на законных основаниях. Конституция нам позволяет, так как мы граждане этого государства, мы также служим во всех, да, как бы, не дәде армияда болсын, түрлі службада болсын, біздің халық шли, и это они обязаны нам, мы предоставляем налоги. За эти налоги должны нам получить телевидение, образование, детский сад и также религия. Алхамдулилля, у нас запрещено дискриминация и как бы во всех, и в религии, и в светской жизни. Из-за этого, потому что харатам Мәскәүдә менә крестьян халкының 140 чиркау иләре да. Ну алар айталар 9 миллион без дип. Яры 9 миллион сез, яры яхшы. Без 149 000 татар. Без 149 татар, әлдә без айтабыз мөселманнар адмис, татар халкына, без айтабыз рус. Мен рус халкы белән дә соотношение делаю. Я ни кого-то не ущемляю, нация белән түгел. Просто если сездә 140 на бүләсен 9 миллионга, и получается где-то бер чиркауга 8 000 кеше. 8 000 кеше. А татарны бүлсәк 4 мәскәүдә даже татар халкын 149-на даже кафе икенче 2010 елны, да, как бы 149-на получается почти что 30 000. Это, представляете, численное количество, да? Одномоментно, это уже называется, можно апеллировать. Для этого и перепись. Мы должны апеллировать и говорить, ну, дискриминация открытая. А мусульманнар хәзер татарга түгел бит 4 миллион татар кешесе хәзер, татар кеше түгел 4 миллион халык. Это же все, которые налоги чистят, отчисления, за счет чего государство ведь живет. Алар бит шлиләр, алар бит 4 миллион мусульманында евро йөрмиләр. Не занимается какой-то, да? Шунарда там безгә кирәк күбрәк акыл, безнең күп баян белән түбетей, сабантуйлар да бездә бик развида, бездә бик халык биергә рәнгә. Менә мин үзбәк малайлар белән дәшлим хәзер. Мин үземә воспринимаю, алар бөтенесе йырлый, бөтенесе компьютерда урган йырлар тыңлап тора. Яхудны мин күргәнем юк, чтобы кайда булса елсам, яхуд белән чтобы алар йырлар тыңлап торды. Алар укилар законны, алар укилар конституцияны, алар үзенең правасын. Шунда там безнең халык минәтте миндә болды аполитичный дип. Безгә айталар иде, меш, сез нигә политика грязное дело дип. Если вы не занимаетесь политикой, то политика с ним белән займется. Отдельное спасибо, конечно, Альберу Муфти за то, что он смог, вот приложил такие усилия и вот приобрел это здание. Когда-то, давно, когда только вот появилось, я спросил у него, я говорю, Альбер Муфти, а это что за дом? Он говорит, потом расскажу. Ну так это сам. Я говорю, а вот он потом, все потом. Вот так и промолчал. Ну, молча делал свое дело. Машалла, молодец, настоящий мужчина.
вот, который не то, что сначала говорит, а потом это самое получится или нет. Он сначала сделал, и вот нас всех пригласил сюда в это отличное здание, которое уже отремонтировано, осталось только меблировать. Но я думаю, все это в силах Альбера Муфти, вот, и этого муфтият нашего московского. Спасибо большое за все. Вот, спасибо.